Voinia Israel ram mepa imuangi Bible in Israel ati ani kha anilo ti soita ila engtin nge ingayang hengthil ilosha chin zong zong hi apeng mai chau ania azawai ni shelawani mitam takle khovel pumpuya Christian tam tak chuan kumsang kha zakwa somli pariata khovela Israel ram lopiang hi Bible in Israel ati te loading chauze le inzomna neini in angaya khovel ram pumpuya mishang shang le Christian tam tak te po in he Israel ram lopiang hi pathiani na Abraham le atha te hne na apek tur nam tung ding tu te kha ni in anringa Sumia ni awang tak chuan mitam tak chuan he nam hi engti kongjong po a chan puyanin hwamin anin pe reng ani ama ero chu he khovel pum me pa Israel ram lopiang hi Bible ina Israel asoite nen khanin an in anglo ti in soita ila engtin nge ingayang chan shang shang a om theyanga chungte chu kan ngai tha hawang ama sabera chuanin tuna Israel ram lopiang hi Mani aram in real bol nam an niya politics takin an kalatin an sa khwana an laur sun em boka sumay baka an chwai tu tam takte hian an tha tu ten pathian si bay an lo buk chin ang khan si bay an buk to lova an nung po an zui to lawani ma se chuti chung chuang khovel rampum puya ring tu te chuanin he nam hi engti kong point lo om sela Chan pui kha anti tura an ngaya sumi anti chuanin pathian du dan le pathiani na azirtir ang kha ti hlotling ni in anin ngaya ni he thil hi ram leilunga Israel nam chau ani lawa tharau thil a khoitel wangani Bible ina Israel ati le voinia Israel lopiang te hian in an lo na shang shang an nei hi mak iti hial ome Pathianin Abraham ne na thuwa shil khanin rambial te kha ani mai lawa pathian chuanin Abraham nen khan thuthlung asiam puyani han entala voinia Israel te hianin pathianin Abraham ne na thuthlung apek angkha an zomin chumi zuzui chuan an kal rengem atop thleng in he video kan le hi min lo thir sakla chuta chuanin voin Israel te hi enge an ni tu tenge zionist te chu engangin nge tunlai Israel te hi anthunun ti te kan ngai thla hodon ani pathianin Abraham ne na thuthlung apeka chu enge ni ang voinia khovel pumpuya ring tu te hian Israel hi ache dan zonga akipakoin kan chan tur ti na ani donem ni achan na chu ngai thak anuam lo mai thei ama ero chu voinia Israel champui na hian tharawa enge ngong anei Bible shilok na ne enge inzomna anei ti te kan soi chauzel don ania kan tun din mun shethiam tur chuan abul ron in chan na thuthlung thara khan kan let le angaya Abraham chanchina kan let le angaya ni Genesis bungsom panga bungsom pariat le bungsom ni pakhata khan pathian chuan Abraham ne na atha kal zel te tan rampek tur tia maneya chu mun ming chu kananani chu voini Israel ram omna hiania chu mai baka Lebanon te Jordan te Syria le Egypt te ahwa mani ramzau takani a tuna Israel ram ommek ai po hian azau dai zo kani ama ero chu heta hian thil poimo taka oma chu ram le thuthlung chu a inzom tlat si ani Aminga rambial chung mai anilawa sumi huna chuanin pathianin ami te a omti ranga athuan zom turania athuthlunga anom turani heram hi pathianin ami te ne na anlen dun na mun tura asiamani a chu wangchuan tharau lamnen inzom na ril tak aneyani khovel hausak na sumle pai ro puina lampang kha ako khau lo thung Voinia Israel ram kanti hi kumsangka zakwa somli pariat khanin indo pui pahni na nuaron piang ani a heram hi political thilawang le Zionist movement awanga ron indin ani a munshang shanga judami te chu herama hian holet le in Bible shilok na thlendik tir tur po in an cheme kani ama ero chu kantun laya Israel ram chu secular nation ani a sa khwati big nei lawin tu te po an lenga heitaki Bible ina alo tumdan le alo ro mandan angkha ani lo thongani
Sutia ni taka chuan voinia Israel te hianin pathianin Abraham ne na thu alo thlumpui to chu antifam ki memle aram leilunga po pathianin na ram apek angkha ani talawa tin chu mai ba ka Bible a chuan ami Israel te chu thuoi na nen an kalanga athuthlunga anom tur ti zia kania mase voini Israel ram kan en chuanin political secular le nationalism awanga omle che ania chu anin kai shwaida nani bok Bible ina alo zirtir angkhan anom talo ti na ani tin he namlo indin chan na po hi Abrahama tupa Jacoba achangina ni a Genesis bungsom thum pani changsom ni pariat kanen chuanin Jacob ming chu Israel ati in tha kania achan chu pathia na buana a ne ta ka wangania ti chuan Israel nam som le nam ni te chu Jacob a chang lo chhuwa gan lo ni ta ani heta hianin zona ril tak mai pakhat a om theya chu hei ni pathianin Jacob a changa nam som le nam ni te adin khanin nam ang chawa adin nge nia tharawa tha zela lo siam sak Bible kanen chuanin Israel chu nam chau ni lovin pathian fa te anni ti atilanga Exodus bungsom pakwa changa le changruk kanen chuan chu wangin ka thuin ngai thak tak seta ka thuthlung hi inpom chuan khovel nam zong zong singa hian katan ro thlanbik in niang khovel pumpui hi kata ani si a ti chuang katan pui thiam chi nam thiang hlim in niang ti in alo in ziaka hei hian na ti chian em chu Israel chu pathian tan nam thiang hlim pui thiam chi an ni dona pathian nen ingkung kai na het tak le thatak an nei angai don ani ti chuan Israel kan han ti chuanin rambia khatle kha akok talawa pathian ne na thuthlung siam tu le pathian thuthlunga oma kaltu te kha anlo ni ta zok ani ram chu thilpe gani adik reng amar chu Israel na tak tak chu pathian ne na lendun na kha na lo ni zoka chu ti lo ni chuan voinia Israel chu aram chu luain omma sela arama cheng te kha pathian thuthlunga omle pathian ne na leng dun an ni em ti hi zo na lo om thei chu ani chu Bible in Israel soidana ni a tin voinia Israel le manlai Israel te kan khai khin dan tur po ani che reng bo kani voinia Israel siama alo om chan isha thiam don chuan Zionism omzia isha tangai ani Zionism to political movement ani a 19th century borvela ron indin ni in Palestinian rama Israel Judah namte tana mun an nei ve theina tura malatu te anni he an malak na hianin ngai hlut a hlo emema achan chu khati hun lai khanin Europe khan Judah te swat na le ngai theilo na anti-semitism kha alar ema tin hun local to han enin Judah nam huat na le ti du da na akal na sat em wanga ni pakhata mase he dila hianin thil sha thiam lawala om china chu Zionism hi sa khwana zonga kal anni ngai lova manlaya Zionism shai tu te phei kha chu secular Jew annia an nam ti dan te an ser le sang te vong hi ma an nam aralo na tura malatu te annia pathian tharau thiang hlim shwaya athuthlunga kalte kha anni lo zo kani Theodore Herzler father of modern Zionism chuanin heram hi siama du na chanchu Judami te Europe rama ti sheom na neksep na satak antor na kalsana mani ram mani in leilung an nei ve theina tura malatu ania tin voinia Israel nam ram in real boldana te po political secularism le Zionist movement ani kanti angkha ania tin ashwai tu te apo pathian sha rongbol tu te tlem chu omve ma se atlang puin anni lo zoka tin mi puinol pui tamjok pon pathian thuthlunga omlovin Torah chu Mosiah le khabu panga Genesis Exodus Leviticus Number Deuteronomy kanti te kha anzom lawa anzir lo bokani sumi aya chuanin anram himna turte political power an nei theina turte le an theina na an thil ti theina tarlan kha an du zoka chuwang tak chuan voinia hen Israel ram hi tuin nge thunun kanti chuanin Zionism ho hi anni chuan an du dan chuan political le secularism angin anram hi kai shwai an du a
chu wang chuang ngai tua tur thil poimo tak mai om chu voinia Israel che dan zong zong te tha kan lo dia kan lo thlop tlat na hi Bible in Israel soitenge kan thlopa modern Israel kan ti voinia Israel te hi nizok le tunge Israel te thunun te apo hiani mitam tak chu anin hial thina ma se kan shat sian tur chu Israel hi Zionism thunhwa ya akala chu tu tenge kan ti sondel iswa Krista kheng betu te kha anni history angzonga soiphei chuanin lali swa kha khovela arun om khan roman lalram kha rom lalram kha loading to a ama kheng betu te po kha juda shwai tu te sakho shwai tu te le rom thu nei tu te kha anni khati hun laya sakho shwai tu te chu sadukai te farisai te kha anni a chungo chonel iswa Krista kha thiamlo an chantira amphia ruwa khosa an kheng betta ani ma se heta kan sha reng tur chu juda hau zong zong ti han dal iswa Krista kha an no lawani chumi a hne kin dal iswa Krista zwi tu te petera te jacob te pol te po kha juda te anni a tin voinia Israel rama cheng mek te po khu manla Israel te tha kal chauzel kha anni bokani ma se mi tam tak chu an secular to lu tuka manlaya an tha tu te na pathian thu an lo zir dan angkhan an zir to lawa tin an ngai puimo to lawani tin dal iswa Krista khen be ani hun laya rom lalram kha voinia hian om to lawa chuwang chuan olsam taka kan sha thei dan tur chu voinia Israel rama cheng Israel te khu lali swa Krista kheng bet tu te kha anni talo ti na ni ama ero chu voinia Israel mi juda mi tam tak te khwanin lali swa Krista kha an mesia ani ti hi an lapom thei chuang lawani chumia wang tak chuanin thara wa in chen na alo oma Judaism le Christian na alo in chen shang ta ani amairo chu voinia khovel pumpuya ring tu tam tak te chuanin helai chan Genesis bung som pani chang thum tin mal som sak tu apiang chu mal ka somanga an chelo tu chu an chhia kaloang nangma chuan le nam tin an la thovengang ti ziak chang choi hianin voinia Israel namtena an thil ti zong zonga kong engkima kulataya thlop an tum tlatani achan chu an sha thiam dana chuanin Israel hi athil ti na pianga an thlopa an chanpui chuanin pathian lung ti oi tu ni in anin ngai ani ama ero chu Israel sarkari na athil ti dan zong zong pathian thu ne na in milem lo te po hi ring tu te hian kan thlop zel tur ani donem voinia Israel te chuanin sipai tha chakna mangte politicala in hir ngauna siam te le Bible ina asoi dan ni lawang zong khan chetna an nga ve to emema Palestinian ram avabe na ache dan teka human rights kalni in mitam tak chuan an ngaya ram op chungchanga te dikna chungchanga te po Israel ta na chongchai chu apoimo in ache ema Bible ina minzo zitir dam po ani amairo chu kam pathian ni dikna pathian thamwan na pathian le remna pathian ni sia Israel kanchan wang record khanin hengthil zong zong kal zonga anche thlenga chantor kanilem lawani lali swangi po khan matha ye bunga changkwa chuan heti hian lo soya remna siam tu te chu an enga thole pathian fa voin an la omdon sia tin ring tu kanni chuanin pathiani na adu dan le minzir tir dan angzul zui hian kan kal angayani engnam po ni sela anthil ti ang apianga akulatai a engkim azong zonga lochan vengot kha kan ti tur ani lawani sumi aya chuanin digna le thutak le remna alen theina tura ding turte kan ni jok si a zona dang omle theita chu voinia Israel namhi ache vel nam zong zong in andoron nge ni a voinia Israel hi ache vel namtele Middle East a in remlo na thlen tu ni jok le history kanen swan kumsang kha zakwa somli pariat atanga dina alo omachang khan Israel swan ache vel namtenen indona anni ringa Palestinian te Lebanon te Syria le Egypt te Israel swan
a che vela ama ti chedu tu nam anei renga tuna phe chuan Iran ania Iran phe chuan in Israel hi ti mang atum ania chuti lai chuan mitam takin Israel andem na chu sipai thachak na manga West Bank athunun dan tele Gaza a blockade asiam dan te chu chuan Palestinian ramai ral muan na le zalen na athlentir theilawani ti inan soya ani na taka chuan Israel hian a che vela changin beina atok ringa tin power thune na lama po asang big ema suwang chuanin voinia hian Israel ta na fin na kandil saktu le pathiang kai shwaina le pathian du dan anga kan din pui apoimo zokani kan tumber tur le poimo mai chu helai ram ri bora hianin ramon na inrem na a kandil apoimo zoka ram pakhat vachan vakha kanti tur ni lawani atop nan Zionism hianin US ate Hollywood ate le media shang ate eng ang fakawya ril nge thunei na alo nei ti lo clear ho le tiang milar enge mozat le chungjing a chong Kanye West kan shat larani o me chung te chuanin Zionism hianin political movement hi mun shanga ril takin anei zia an soya chu adik pokani Israel hian US ne han ingkung kaina nge tak an neya tin judami te hianin media te entertainment ate le finance ate mun sang tak an lo chela Donald Trump a fanu Ivanka Trump pasal po kha judami ani ti kan sheche ome amero chu heng thu kan ngai tha ka wang hianin juda te fahwata anti-semitism lo ni vengot kha tumtur ani boklawani ama ero chu Zionism hianin conspiracy theory mai nilawin atak taka political movement lian tham tak anei ti hi kan shat tur poimo tak chu ani US sa judami tam tak te hian kongshang changin Israel hi an thlopa an chan pui boka tin Israel ramdina a omachang to po khanin US han na satakin a chan pui bokani ring tu kan ni chuan Bible ina asoi le min zir tir dan ang hi ngun takin kan zir tur ania voinia news in enge asoi conspiracy theory ten enge an soi ti song hi kan oi vek tur ani lem lo amai ro chu conspiracy zong hi conspiracy ani lawa thil tak a phena omani ti kha kan thliar thiam apoimo ani zono poimo tak thei chu hei hi ni he khovel chiri takle boy takara hian rin na le politics te khovel in rel bol na te a in chalta lai hianin engtin nge rem na siam tu te kan ni theyang voinia Israel rama hindaw na thlengme ki Bible shillok na thlendik tir tu ani theyangem hun nunga kan chaumek zel ti na ani em theologian tam tak chuan Ezekiela bungsom thum pariat le bungsom thum pakothu kha an soi china tin hun nunga Israel dawron anni tur thu thupuana izia an soi bok china Ezekiela chuan nam shang inzom khom le tam takin Israel an dawron tur thu kha azia ka michen khat phei chuan an rin dana chuan Russia le Iran hi an telve an ringa chu indaw na po chu gok le magok indaw na ania chu Krista aron kalvoin ni na anai to zia lantir tu tur ani don bokani chuwan chuan voinia indaw na lo thleng zong te Bible chillok na athlendik theina tura su tu poimo tak an lo ni theireng ani mathaya bungsom ni pali chang ruka chuan heti hian kan hua tin indaw thu le indaw thu thang in le sia ang in mang an lo nan film khur rau chung chu alo thleng tur reng ani nima sela top na chu ala ni ri lovang heta kan shiat reng tur chu film khur tak le in ral ring chunga kanom lai hianin kan hlau tur ani lo pathian chuan athu soi zong te hi aman hun atia chuan aron thlentir mai don ani chuta kan lo ti ve tur chu rin takin kan lo omanga in ring le chongchai chungin kan omanga he chanchin cha hi midang te hna kan tlang au pui jok tur ani voinia Israel ram hian ma sanga ta to thon thu tam tak alo nei to a politics takte atharau lam takte po in changkaina na satak an nei ani pathianin Abraham ne na ram alo pek to optu te nima sela voinia chuanin pathian du dan le thoina kallovin politics ina athunun danin an lakal tlatani
cái ni ring tu te kan ni angin phing tak le uluk takin eng thil nge thleng ti kan thlir renganga eng polo thleng se Bible soidan nen a in angem arwal thlapem ti te kan en apoimo em ani ole khangjong kha kan le theite chu ni sela thirtu den enge in ngai dan enge in rilruwa lo om ti te kha comment a hianin lo thailang le turin kan han som che u ni e